naro chemu president hadi kisi mugawa na kita ta wasiri tuta inumwa kita tuta ndio asa marita angro kwa Amos Nyaribo mugawa no Nyamira County na raje ekrip kiana cho asese na tayato ka alia samatanga agia lebo tutu hago kwa na mabia una na asese tuta inje ndiri na wa point mugeni ko spokesman yana na ndimna na agenda alia iyo na agenda usindikisa abana ba Nyamira kwa uchiwa sianyota na ndese netamanye na president Ruto na ero bisibona ya uno mugawa na tinko motama amangana ba ujiuna to kwa na mangana ito aina mao lakini kwenda kumwera Ruto akarago tuza abana ba Nyamira abamigo na bakisi eitemile tena na ajire tuta sene tobera okwana mangana amango of late agote bana ibire chwesa na bwa mwile koti ngararende tete oriri monoto yanda motiga ikia besa nchio chia sile Nyamira na ende ikabu ya rengo ne eria abantu ba seneta na ubari yeta maruga watajua chia sile World Bank karate nani lakini baachire baasasiria korenge kumutinyo kaberegati tare 15 na wagonya watanyale clearance no burbo babwata igase bono ongo won seneta mugeni nya akubori chikora tigati otare dietariana ekiagara edietari Amos Nyaribo tari sera tigatewe na chabe kama chega na rimechi baraiga na be kama rioga na somia bana iga ebintu bnebi tabona okwana edietari omugaba na rioka kire koro kibuna no nyino bugaba no uno utokonyara igoro muriri and then I come appoint at any one time to be my spokesperson.